گشتی راگەاندنێکی حزبیە ئەم دبینن لەسەر راگەاندنا ڕۆژئاوا ڕاستی نەمعابەرە یعنی حەدەس تشتێک دەبێ و باسی تشتێکی دیتکێ بە تایبەتی کەناڵمەیە ئەسمانیە هەندر دەیێت لە سووریا بەگشتیدا حتا ئێستاژی ئەم بێژی لاینە ئەvە سەبەبێک ژێ ضعفê ragihandina Kurdiya got nikare pêş bikevit û bi ragihandina Rojava de jî em karî bêjî hê azad nebiye zêdetir ragihandin ji qîbelê nîzamê ve yanî ne li cihê ne hedesa ew dernaxînin. Ragihandina Kurdî ta radeyekî baş e li berî ve çend saleka baştir e kesî mutexesis kesî akademî li nav ragihandina Kurdî de heban ta karîbane bi şêweyekî profesyonel bi şêweyekî ew yani meten bo xelkê me diyar kirbane ama meseleyê ragihandinê Rojava bi rastî xelkê me Rojava li astekî zehmet de dijî û li bin zulm û zordariyê راگەاندنا کوردی di çi astê de ye û kariye bi erkê xwe rabe beramber doz û niştimaniya xwe û çê giringiya wê heye. Di vê derbarê de dektor û profesorên duayê ragihandinê nerînên xwe wiha anîn ziman. Ragihandin berê her tiştî medeniyet şaristaniyê û li gor pênaseyê ragihandina hedîs a nûjen a modern îro ragihandin nîzam e order e sistêm e yani eme bihevdû ve girêdayên bihevdû dirûtînê li rêya axaftinê li rêya danûsandinê li rêya ragihandinê li rêya wan kanalê resmî ê got em di nav wan de wek bi zanyarê xwe werdigirin got helwesta me dest nîşan dike beramber yektir beramber dezgahê resmî û beramber hemû pêkhatê ê nav yek komelke de. Îro ro li Rojava ev qonak pêwîst e bê lêkolîn bi şêwekî pir deqîq منظومه اعلامی کردی نافخوا وقت پرچاکم بیشن سوریا که کرد لدیجین نواد شکارگریا کیشان راگاندنه هیه اما ام بیشن جرعه هوشیار کرنه جرعه پابندبونه و التزامه ام بیشن به هست و هلوست و موقف و داخواز و آرزو تمثیل آرزوی گل خوا ها چه درجه چه راده راگانی کردی ئەگە ئێمە خۆمان ببراورد لەگەر ڕاگەانی ڕۆژئاوا وڵاتانی ڕۆژئاوا بکەین باش نییە لەبەرەوەی ئێمە جیاوازیمان لە یەکەم ڕۆژنامەی ئەوان و یەکەم ڕۆژنامەی کوردی 289 ساڵە خۆی بە بڕوایم ڕاگەاندن لەو کاتە باش دەبێت کە خەڵک ئازاد بێت دیموکراتی هەبێ ئازادی ڕادەربڕین هەبێت لە باشووری کوردستان لە چەند کەنالێکی تەلەڤیزیۆنی بایەخێکی زۆر باش بە خەبات و شۆڕشی کوردانی ڕۆژئاوا دەن بەرنامەی تەلەڤیزیۆنیان داونەتێ چالاکیەکانیان دەگوازنەوە باس لە کێشە و گرفت و خەباتی و شەهیدانی کوردانی ڕۆژئاوا دەکەم بە بڕوای من ئەوە هەنگاوێکی زۆر پیرۆز و زۆر چاکە و بونو لهمو يعني دزقاق لهمو دولتك يعني مثلا اعلام ويعني مثلا دورك بالله يعني بو يعني بلا بونو يعني هر خبرك يعني هر شتك بيت الدسالات بو انا يعني ولا الدسالات يعني بلام هندك شت يعني مثلا هي مثلا سنوري هي بو رايون نشانه وداليه كيدن روجناموان كرديه كود مدياين كردي ده کار دکن به باشی راگاندنا کردی و کاروی آنین زمان و هن جوان دبیجن کوجبر ده سالاداریا پیادیل روجاوای کردستان آستنگیان لپیش روجناموانان دکه بێگومان ئێمەم گەلێکی دوورن مثلا پرۆفسیۆنالیزم یەک ژمەرجێ وەیە گوتە ناوێ بکە پرۆفسیۆنالیزم ئەو کەسێک ڕاگەاندنێت کەش دوو دژین ئەو یەکی شەرتی هەری بەسیط ڕایامە و کارکردیامە و باندۆرامە وێ سەر ملەت ئەمەژی زعیب بێ گاواگۆ ئەم نکاربن ڕایە خۆ بە ئەوەکی شیا و منطقی و لۆژیک بۆی جرعێ مطلوب بە ئەوەکی ڕۆژانە نەگەینێ سیستێم و منزومە ئالامی کوردی قەت هایوی چێ نەبوویە و نەژی هایویژ ئەسانیوی هەی ئەمبێژن درۆی گشتی دەڕۆی هەبوو ناوی جێوی و داخوازیوی و کارێوی و شناوی ناو مجتمع ده ناو کۆمەلگەیدا لانی هنری لانی آمیری و تجهیزات شیوه که پروفشنال دیتا دیتن بله پاش لانی سربخوی زیادتر مورکا حزبی پیودیار بله اگه ام بحث روجاوا بکین تایبتی روجاوا آمیری توانات کیمن یعنی گله جرام بیشین راپورت کا پیامنر اکل سوریه چونکی امکانیات نینن موبایل تتگرتن بله پا سربخوی که پیودیار چونکی خدمات خلقیت کن یعنی چونکی شر و جنگ اوت یعنی نکه جیانوانات داد بورد سبارت راگاندنا کردی و مثلا روجاوا جبر روجاوا چویت دوباره گینی دا یه شورش دا خاص کردستان دا
راگهاندنا کردی رول خودیتیه هر جد دست بکا شورش هر کانالا کی دمجمیر که اندو دمجمیر بو اوه چنده ترخان کربون لیا گرنگ اوه همی بشند چارچوبه حزباتی درکون ماستر بیر بکنه و جبوه که کو بشن و چنده روش آوادا درست بکن کودنگیه که یعنی ایک ریزیا کرد لویر بیتا پاراستن گلو چه پیوسته که راگهاندنا کردی جی چارچوبه خویا تنگ درکوه و بکاره براستی بکاری راگهاندنه بشویه کی اکادمی و راست و درست پیک بینه جبو برنامه آرک آلان حبیب هولیر بله تماشاوان هجام لاوتگرن سپاس بو هفکار من امی گنگ شاخوا به میوان خورا بردام کن دست بکن بچن عالیه میوان ما حسین عمر روزنامه‌وان لاستودیو ما کاک حسین خیراتی دست بک کتاب رئیس سلاف جبو تا جبو بیناره برنامه تاسپاس يعني ما قالك نارينجي دبي رابورت داديتن يعني جهي راغهاندنا ما راغهاندنا كردي يعني بتايبت هجر امرن لسر رفتار يان شواز بيرو بوچون مروي كردي بتايبت يعني دچا استدايه مدیا کردی راگهاندنا کردی و اکرت براورد بکیت بده بر میدیای جهانی یعنی جی میدیای حتی هرما کو امتدا دجین میدیای کنوا تمنیو زور کنه کر ام روزنامه یعنی روزنامه هنا ولات اوروبا صد سال حفظها و بلغ بونات رادیو ده سال 1920 دست بوشانی خوکریه تلویزیون یکم نشره یا بولتنا نوچه سال 1900 نهوان چاخ او چلو نهوان چاخ دست بوشانی خوکریه اگر ام راگهاندنا کردی بدن بروانا راگهاندنا کردی وک زاروک شیر وک زاروک نوج دایک بوی ته ناسکرن جبر ویجی جبر کو راگهاندن وک سیستم بیواجویا کاد او پیواجو گرک به شیوه کی نورمال و آسایی و الگور پیشکتنا جواکه گور پیشکتنا روشا سیاسی جواکه روشنبیری جواکه پیشکوه لورا او راگهاندنا کردی باوریان دهت قناغا دست پیکه دیا هی ریاخوا خوشک نقلاشتیا هی بهتر کسیته دا کارد کن و علاوین راگهاندن اکو کار جید کن بهتر اماتورن او تقالید کون او تقالید رسن کو امپراتوریات راگهاندن نها چکرنا و امپراتور راگهاندن الجهان چکرنا اگر ام مدیا کردی یانجی راگهاندنا کردی بدن بروانا هی مدیا کردی به پلوکای کده السر سلما پیشکتنا راگهاندن جهان ده يعني لتاي فيجي جرينجاو يجي يعني انت جرينجاو كده تبينه بتواهي اگر بحث يجن ام باشي بشن لسر راگهاندنا روجاوای کردستان بله بگو من او گوهرتنا روشا سیاسی کردستان و عملت کرد هر چهار پارچه کردستان او گوهرتنا سیاسی یا کو چبوی ریل پیشیا راگهاندنا کردی جی و کرگو کوی قوناغا کنودا کر هر چ قسمه گوت دست بک ده جی هن زاروکا شیره هین درگوش ده ما وهاجي وصف کر ل دیسا وناغك درباس كريا دما كده حتى بريا 20 ساله كم زيدا مديا كردي نبو تاني هناك بلافوك كو بزيد هاتن بلافكرن يعني جيل هناك ولاتي درفا لنلناف كردستاني بشويه كيشكرا هناك مديا كردي هبو او جيل سركاغات ابو يا دهات خوندن او مديا كود تبهيستن إيرو أنكو راديو وياكو تديتن أنكو تلفزيون تمني ونا جلكي كنا لتفلولوجي قناعة كانوا الدليل بيشيا أذكرنا راجعنا كردي تشكريا رجاء إيرو راجعنا كردي تفلو حمو كمان يلسر تفلو حمو نوتيكو دباكو مرول سر تومار بكا لتفلولوجي إيرو بويا فاكترك بوه كارك أذكرنا بيرو راي ملتي كردرا دنافدا بشدارة أما نوتيل سر ونرخاندنا وأداء وأداء كارمنده ومدياكاره وندام دزگه وناكونها كاردكن أو تشتكي دياله بهر حال أو بويا يكش فاكتري تشكرنا بيرو رايا قشتيد ناف ملتي كرد هرچار پارچه كردستان يعني هجر مرن حدا شخص راجعنا كردي كاريا يعني راجعنا بقت خدمته دوزا خويا كردي دا خدمته نجتمانية خدا حتى چه استه راگهاندنا کردی به رول رابو بتایبتی بگو من رولک هل رولک گلکی لوازج برکو راگهاندنا کردی حتی نهاج بن باندور و تکاریا پارتیتی در نکتی حتی نه راگهاندنا کردی بشویه کی بلکی هناك تایبتی هبن هناك حالات تایبت هبن دوی قناغا تالیدا لجدست بکا آواکرنا مدیا کردی بتایبت آگوته بهستن و آته دیتن دبن باندورا پارتیتی ده آنکو راگهاندنا که گریدای پارتیه
هەرێکە سیاسیوە ئەو ڕاگەهاندنا گۆگرێدای بلایەنی سیاسیڤە بێ ئالیە سیاسیڤە بێ ئەولەویاتێوێ یعنی گوهداناوەی سەرەکەل سەر هەلوەست و بیر و ڕای وێ پارتیا هەیە بهتر ئەو ینی بابەتێن نەتەوی ئەو بابەتێن خەلک هەموو جڤاکا کورد هەموو هەر چار پارچادا پێ تێکلدارە ئەوە جهێوێنا زۆر کێمە ناو ڕاگەهاندنا کوردیدا بجا هەر چ قاسکۆ ئالیەن سیاسی یان پارتیە سیاسی نێزیکی دۆزا خۆی نەتەوی بنیان بیر و ڕایەن نەتەوی و نیشتمان پەروەری وەرگەرن ئەعلاماواژی قاسی وێنە نەزێدەتری وێنە تێکلداری بابەتێن و مژارێن نیشتمانی و نەتەویە حتانها ڕاگەهاندنا کوردی بتەوایە خوا لێ ئەم دیسەت بێژن بەلکی هینەک حالەتێ تایبەت هەبن ئەوە توشتێکی ڕێژەیە توشتێکی نسبیە هەر هەموونەوە کە هەف بن یەک قالبەکێدەنا لێ تەمامەتی ڕەوشە ڕاگەهاندنا کوردی ڕەوشە سیاسی ئا کوردی و گرێدایە هەتانها چاوە ڕەوشە سیاسی گرێدایە بە بیر و باوەریێن پارتیتی و هاژی ڕاگەهاندنا کوردی گرێدایە بوا بیر و باوەریێن پارتیتی بهتر بله کاک حسین اجتماعی اما وگرن لسر چه عالی سلبی یا ایجابی ورگانا کردی لبره تماشاوان هجا امین ها بشن عالی میوان خودی لوند حسین روزنامه‌وان بریاسکای بل آلمانی مربع کاک لوند دنباش یعنی تو که روزنامه‌وان نرخاندن تا بشویکی گشتیش راگاندن کردی را چیه؟ دم باش سلاو جبو مهبانی تا براستی راگهاندنا کردی لروجاوای کردستان هین برولا خو وک تخواستن نرابویا جبر براستی گلک استانگیر پیشا اوی راگهاندنا هان روز بروج دیار دبن دیار بود وی داویه دا براستی دوی راپورا پیانیرن بسینوری کو هن هپیوین به روزنامه‌وان چالکوانا کرن تیدا دیار بو کو از کسین ریبریا روجاوای کردستان کن براستی ری لپیشیا راگهاندنه نبکرنا و نهشنا گوبرولا خوا وک پیشازی پیرابن اجی براستی ودگری اوی يعني هشمنديا كو لسر پرورده بونا او پرورده دهوريام دایان رژیمه کسین دخوازن کو بتنی نرینکا پارتیتی دیار بکن د بیانا کو داخلانیا کو راگهاندنا آزاد درخست جبو اوی راپورا پیانیرین بسینور تیدا دیار بو او وک دزگهک خود دی ناس کرن دزگهک سر بخویا تی دیار کرن ده هندروی داخلانیا یکیتیا راگهاندنا آزاد ده کو او بخوا دزگهک جدزگه اوی پارتیا دستلات داره جبر تی ده هندروی داخلانیا خدا برابانی دبر برپرسن ریببریه دیگه هگر راگهاندنک آزاد بانه و راوست بانه لسر اوان شاشتی که دبن اوان استانگی جبو روزنامه‌وان دبن اوان استانگی جبو کانال و آلابین راگهاندنی دبن دیار بو او راپورا پیانیرین بسینور گودر کد انجام او اوان استانگین گو از ریببریاها لپیش روزنامه‌وانانا دبی کلم لپیشا کاریواناتی دبهوریام دا هگر بوی هاوی بمینن او راگهاندنا هاوی نگار بیت هندروی کردستان سوریه دا برولا خوا رابی جبر کو نها د روژا ایرو دا گلک روزنامه‌وان گلک چالاکوانین کو براستی به آواکی بلند کارن برولا خوا رابن ری الپیشاوا گذدی و کاربن بویرین گودبن برنگ بینرین بیلاین بگوهیزن كاربن نرينك تايبتي يعني هجر عم لسر في خالف راوستن يعني قال كاس دبيجن اجبار نبونا عم بيجن دزگهكي سر بخوا جبو باراستنا روزنامه‌وانان يان باراستنا مافلوان اجبار هندي عم بيجن لوازبون يان قرصبون بطيبات هجر عم بيجن لروجاوای كردستان درد كبج علي روزنامه‌وانوا براستی نگ دزگه سر بخوا یانشی روزنامه‌وانی سربخال روجاوای کردستان تننا
کسی وقت پیشیم گویی کسی اوی هرمی بریو دبن براستی نکسنا دموکرات نکسنا يعني ريل بيشان نرينا دي نابكن ريناد نرينا دي جو يعني هرچ تخوا بآزادي بده جبر ویجی دباوریا مدا و کسی روزنامه‌وان نکاری برو راخوا وک روزنامه‌وان رابه یعنی اجی براستی گلک صدمه وی هنه صدمه اوی شی پارتیتیا صدمه نگریدایا ب يعني از كارن بيجم اركارا غاندني تي نگهشتنا جبر كسين غبريف دبن وك يكيتيا راغاندنا آزاد نكسنا روزنامه‌وان دداويه ده كسنا بارتيزان لاينغري بارتيه كينا جبر بيجي وندنا كسي روزنامه‌وان بو برولاخا وك روزنامه‌وان رابه يعني ام زانن روزنامه‌وان قالك يعني سنج واخلاقيات راغاندني هنا قرك التزامي بيبكي او دزديه جهانا لسر عردي ايجو بريفا دبن هل بك ويكي بربانيه دبر روزنامه‌وانيه هذا بكي كو او دزگاه ها بويا دزگاه فرميد هندروي روجاواي كردستان دا دبرين هذا قابا دستايا بلند هبو اوي دستايا بلند دستور دايدا وك رسمي يعني اعتراف بده يكيتيا هاكر كو اويا كوي بربانيه دبر روزنامه‌وان هذا بكي هاجر راست وي بربانيه بكي بركا رابوري قدر خستنا لسر روزنامه‌وان كو بيرجي استانجيا بونا بيرجي تعذيب بونا بيرجي گرتنی بونا برا هشکره بکی برا اوادی کومنتا درخه جبرگو دستی وادی گه کاربن اوان تشاری کورین سر بکن حموتش لپیشاوان بکریا کارن بکن لی ویناکن جبرچ جبرگا او دستلاداری گهرمی بنابه سه کانتونا بریودن او دستلادار لاینگری پارتیه کنا او پارتیه هاجی پارتیه یکیتیا دموکرات پیدیه حنا يعني وك ريبا بريه كسر بخويا او دبيجن ابري بريها سر بخويا لي قالوا هاجر راس سر بخوبي قرك ريبدن كسن سر بخوا هي خدي اكاديميه خدي امكانيات قاربن ابي هريمي بريبا ببن او نقاربن بفي عقلي هناك براستي تبيش خصني لسر خاكيجي بكن ونبي بيش خصني الآلية راغاندني بكن ونقارن روزنامه‌وان بپاريزي كي آلية آسايشن بيدي يعني آلية داعش يعني آلية رجيمي باشا كاك لواند يعني تبحث راغاندنا روجاواي كردستان بتايبتي كر تداخل كرين غريدايا هاگران بجن لاينگري حزبكي تانية يعني امرن راغاندنا جدروا چل باشور كردستان يعني ام بجن راغاندنا جدروا ولات يعني اوي راغاندني بتايبت ارستاي راغاندني چيا يعني ان ينوي راغاندني حتى چا استيكاريا چ دوزا خوا دوزان اجتماعيه كردي بجهان بدناس كرن بلكك براستي تشتي هي كنالي جهانا براستي الدربي روجاواي كردستان بلكي برنگكي آزاد كارن حبويرين هندري روجاواي كردستان بگهزن بريا پیامنير خورا او پیامنير هانجي براستي آراستي تنگاشيا بونا آراستي آزاركرني بونا آراستي گرتني بونا آراستي كشتني بونا جبر ويجي كي براستي جانا واجي كي د خطر ده هاگر تشتي قدبي اندروي روجاواي كردستان بگهزن مددي داويه دا وك بيشوا بهلوي ورودي هردو بنابي جروبك ناس او جروب ناسكري يعني لا انجري كيجان بارتيه لا انجري دستلادارا كو هريمن روجاواي كردستان بريفد بي قالوا كي دكاري بي مسألة بكي جوان بيبا يعني دماكو كرن قرتن بيشوا بهلوي ورودي قرتن وآبيتن سر سينوري باشوري كردستان وجوار هشكره قوتن هرن كاري وال لفي بارچه نل في بارچه او بخوجي ولاتين روجاواي كردستان نولاتين باشوري كردستان او روزنامه‌وان لروجاواي كردستان نل لباشوري كردستان دبهوريا مدا
بفيرنجها بفي تنقاسين قلت البيشارة قاندني تشيدكن دبيكو بيشاروجي دا شو رشك اللي ديجي ابي كاريها بيكرين باشا كاك لوان هاجر تبمين السر هلا سكايبي عمل تفكرين يعني كاك حسين بريام بشن علي ارنيا نريني يعني ام بشن لروجافاي كردستاني راج نرخاندنا تجيره بتايبتي جي راغادنا روجافاي كردستان راتشيا هكر ام بحثا كاري مديا بكن دو ازاديه جرينج بيويستن حتى كو مديا كاري خل الهرج دفركي بكد ناف دجي روجافاي كردستاني دوي ازاديه در بريني هبه ازادیا شکر کردن رینا ناف خلقه هبه جحمو خلقه را در برین سربست و آزاد به و دوی ازادیا کار روزنامه‌گری هبه دوی روزنامه وان آزاد به کار خدا دباوری هم ده ایرو روزآوای کردستانی اگر پرستنیل سر روزآوای کردستانی نه او ازادیا در برینه لپیش خلقه حتی تالی وکریا و نجی روزنامه وان یانجی مدیا کار دکاری خدا آزادن حتی تالی جبر روزنامه وان او نوچه ورد گوهره او نوچه ج خلقه ورد گرید تالی دانا حتی کو روزنامه وان کاربه نوچه که یان بویره کش خلقه ورد گرید و او خلقه ها کاربه باخوه دوی خلق نترسی ج آخافتنه نه روزآوای کردستانی گلک خلق دترسن داخو يعني يعني هجرم بيجن يعني جرينكترين يعني او اصلا جين كان بيش روزنامه اصلا كي از بيجم اوا يعني يا كي روشا سياسي روزآوای کردستانی هشتیا کو آزادیا در برینه دناف خلقه ده نمسو گربه و الطبيوي رجي آزادیا کارکرنا مدیا و مدیا کاران روزآوای کردستانی نه آزاد به اف استانگیا هری مزنا روزآوای کردستانی دامو دزگهن پاراستنا روزنامه‌وانا نینن دامو دزگهن نشتمانی اکو همو ملت کرد خودیه و به اکو نونرتیا ملت کرد و ضمیر وجدان ملت کرد بکن و نونرتیا روزنامه‌وان و برجواندی و سلامتیا روزنامه‌وانا و آزادیا کاری و روزآوای کردستانی به پاریزه نینن او راستیه که یعنی هم سری خو نکنه ناو قومه دا او دامو دزگه کو ایرول روزآوای کردستانی کارد کن او هر کر پیام نیرن هکا نونر مال پرانا اگر اد روزنامه او بلاوکن هر 15 روزایان مهک جاره که درد کفن تو گارانتی کو سلامتا وان یا روزنامه وانان و آزادیا کاری وال روزآوای کردستانی به پاریزه توننا روزنامه‌گری یانجی کاری مدیا روزآوای کردستانی بن سها کاوسه که یعنی فوضای که تکرن روشا امنی روشا اسایشی یا اولکاری روزنامه وانا را نگارانتی کریا تو دامو دزگهن براوانیت بر روزنامه وانا و مدیا کار ده بکن روزآوای کردستانی دجبو مافی واد جیان ده و مافی واد کار کرنا آزاد ده و سربست ده روزآوای کردستانی کار بکن تونه مدیا کارین کرد روزآوای کردستانی بن سها و روشه ده کارت کن اوا بشک توای بلکه روشا سوریا توای روشا سوریا دوی قناغه ده در باست ویلی وکا کو جبر ام تکلداری یکسر روشا روزآوای کردستانی نه حال حاضر روشا کار مدیا کاران روزآوای کردستانی اوا استانگی هری مزن پیشیوان اون کو نه گارانتی جوار رهنا و نجی آزادیا در برین الجم خلقه های جبر کو خلق نکاره بزانینا یعنی زانیاریان بده پیام نره مدیای اکر کانال تلویزیونی بن اکر امیر و علاوندی مدیای بله کاک حسین هگر مورن لسر پیوندی دنابر اگر راگهاندن و سیاست ده یان حتی چه خاص باندورا سیاست لسر راگهاندنی هست بطیبت لروجاوای کردستانی باندور یکسره پیوندی یکسره اگر سیستم سیاسی اگر دستهلات سیاسی اگر او دستهلات روابه اگر دستهلات که دیفاکتو بیل سر عرده اگر او دستهلات هانه دستهلات که دموکرات به بیرو باوری خلقه رزيله بگره مافي همولاتيان ده گهاندنا زانیاری داود کان گهاندنا انفرماسیون ده بپاریزه یکسر اوی ری بده گو مدیاجی و امیر و دامو دزگهین مدیاجی کلوه دورا کد بند استلاتاوی ده نکارد کن و آزادیاوی جی بدیه ده کار که یعنی تکلید نافبرا دستلاتا سیاسی و روش و نیره کته ده مدیا کاری خود که یکسرش هفدو نای قد کرن به تشوی بله کاک حسین از فکر مالیتا از بشم عالیه لوند حسین روزنامه‌وان جالمان برای اسکایب مربو کاک لوند هگرت موبایل سر هلاد اسکایب یعنی
ئەمێ چاوا بکارن ئەم بێژن دەستگەهێکە ڕاگەهاندنی سەربخۆ ئاوا بکەن بە تایبەت هەگەر ئەم بێژن لە ڕۆژاوای کوردستانê ku bikarê berevانî ber mafê mirovan de mafê rojnamevanan de bike ku enî bi erkê xwe bi temamî re be berember erhegem bêjin netawa xwe doza xwe niştîmaniya xwe بله کاک اگر ام بخوازن دزگهک راگهاندنی سربخوا آوا بکن دوید ام دولاتکی آزاد دبن راگهاندن بخوا گریدای با آزادیا لهندری هر ولاتکی ده رولا راگهاندنی براستی رولا گلک مزنا اکتیف کرنا روشا ولات بل ديمقراطية با يما وك يكيتيا روجنامه‌وان كردين سوري قام او يكيتيا دامزران مل پیش خدانی کو ام قاربن همو کسی روجنامه‌وان و کسی چالاکوان راگهاندنی هندرو اوی دزگه ده کوم بکن از دزگه ها بلاین بو حتی وک ایروجی که احنا لاینگری یک پارتیا دیاره تشتی هایی گوچه بونه پشتی ونا که لاینگری پارتیانا او جی که پشتی دامزراندنا یکیتیا روجنامه‌وان کردی سوری بونه دوی هر دزگه سویل یا گوچه بی دوی بلاین بی و بتایبەتی راگهاندن جبر رولا راگهاندن رولک مزنا کاری باندوری لبرپرسین سیاسی بکه کاری باندورک مزن لدستهلاتداری بکه او جی که یعنی کاری ببیجه بسیرو لمسرکا درابه دگوهرتنک مزن کاری بکه هندری ولاد ده آلیه راستکرنا روشا سیاسی و گوهرتنین دیمقراطی بر جواگک دمقراطی و آزاد و یادی تر دباوریا مده دکاری هر يعني خواستكن ملت تشتي جو جواتين خواستن آلوزي جو ملت آراستاي دبي كاري اوان آلوزيا چاره سر بكي دريا تيكليه بپرسين هريميرا ام دكارن وك هريما روج آباي كورسان ببيجن جبر حيانها ت آلين سياسي وك هريمك بنادي روج آباي كردستان يعني كردستان سوري هين نهات يا بنافكرن او كانتوني هنا نب فينافي يعني نوك هريمك فدرال هين آبانا بويا بتاني خوستك هنج آلية بارتين سياسي دكارن راگهاندن بخوا دكاري بيرولي رابك دكاري هذه مسألة هاجبو ما في قلي كرد كاري تثبيت بكي حيادي تر دبهوريا متى جرك ام بناسم يعني رنجي تيكليه دنابرا راگهاندني دستلاتداري دا حتى بيكي ليكي كسي روجاواي كردستان بريفد من بنابي ريفابيريا دمكي لراگهاندني نانري وك آلابك جبوك هارتني لید نرید به که علاوه هناکی بتنی تشنی وان بدی وک رژیم دکتاتور یعنی قالك سباس بولوانت حسين مخابن دبي مكان مايا جا المانيا بريا سكايب تمر بقالك سباس كك حسين ام فاجن اليتا يعني جداهي دنابرا ام ورن برسكيدي جداهي دنابرا رانغاندنا نها ام تدنا ورانغاندنا بريا شورشه تشو جداهي دنابرا بله بگومان فرق يعني جداهي مزن هي جبر پیش کو او سرهلدانا ملت سوریا دست بکد حجده ازارا 2011 دا بتایبەتی ملت کرد لروجاوای کردستان بر نیر رژیم سوریا به تندی هر تشت پیش قدغه کرد بود واره راگهاندنه دا نه دامو دزگهن فرمی کردان کاری بون آواکن حتی اوی کو به امکانات خوی یعنی بکارین خوی خسری آوات کردن دبن فشار دبون دبن شوپاندنه دبون دبن گفه دبون روجانا دما کو شورش
رێشا سووریا و سەرهەلدانان ملەتێ سووریا دەست بێکرد ئەو دەستی ڕێژیمێ ئێ هشک لەسەر ملەتێ سووریا سەر و بەر و دناو دەژی ملەتێ کورد ڕۆژاوای کوردستانێ ئەو کولماوی سست بوو سەر دناودا ڕێل پێشیا گەلک چالاکوانین کۆ ینی ئاماتۆرێ تایبەتی ئەوەی ئاماتۆر بوون دوارێ ڕاگەاندنێدا ڕێل پێشیاوە بوو و کارێ ڕاگەاندنی بکەن بە سەدا وڵاتی چالاکوان ئێکۆبەرێ ئەو کارێ مەدیایی نەتکردن دوێ قوناغێدا کەتنە ناو مەیدانە کارێ ڕاگەاندنێدا وێ قوناغێ پشتی دەرباسبوونا 3 ساڵا نفشەک مەدیاکارین کورد ئاوا کرد ئەو گەلک جوانە بپراتیکێ بوونە پرۆفەشنەل کارکردنا دوارێ مەدیایەدا کێم زێدە ڕێل پێشیا ئالاوێن مەدیایی هەر دەبێ دەربارەدا گەلک کەس ڕخ نەدەکەن لاوازبوون و نەپێشکەتنا ڕاگەاندنا کوردی بەدگەرێن تەژیگۆ ئاماتۆرن ئەو کەسێ ڤی کاری ڕادبن یعنی نە کەسێ پرۆفشینالن حتا گۆ ڕاگەاندنە کوردی پێش بێخێن دەربارەدا چ دەبێژە بەڵێ ڕاستە ji ber ku rejîmê qedeqet kir got gencê Kurd ciwanên Kurd li zanîngehên rejîmê heta berî şoreşê çend sala ew tek kolîjeka ragihandinê li Sûriya hebû ew kolîj li pêşiya genc û xortê Kurd qedexe bû derbasbûna wê na bi şerd û merc bûn bi binîrê siyasî ve girêdayî bûn ji lewra ew pêşketin ew pêvajoya pêşketina normal û asayî di nav civaka Kurd de dwarê amadekirina kadroyên medyayê de çê nebû weke ji nişkava yanî delîvek ji nişkava li pêşiya bi sedan ji wan genca hat vekirin bi rastî hemû amatör bûn bêguman ew ê aliyekî erênî hebe ku ewana bûne weka pêşvan ji nifşekî ji medyakaran ji aliyekî dî jî wê aliyekî nerênî hebe ku ew amatora hanê bandora xwe li ser kwalîteya çêkirina nûçeya û enformasyona û pêşkêşkirina wê ji xelkê re dikim ez dixwazim de warê azadiya ragihandinê û medyayê de tiştekî bêjim divê em zanibin qedexekirina azadiya medyayê ne tenê yanî ne tenê guneheke yan jî teedayeke li ser mafê rojnamevan yan jî medyakar ew na binpêkirina mafê hemwelatiya ye binpêkirina mafê civakê ye ji ber yek ji mafê sereke ê xelkê ê hemwelatiya ew gokaribê zanyarî û nûçeyê rast û wergirê û stûbariya medyakar stûbariya rojnamevan ne tenê ku rastiyê derxê stûbariya wê ku wê rastiyê bigihêne xelkê dice ew ê ku rêl pêşiya azadiya rojnamevaniyê yan jî azadiya karê medyayî dikirin berî ku tehdê û berî ku mafê rojnamevan yan jî medyakar bin pê bikin mafê civakê û hemwelatî û xelkê bin pê dikin di baweriyan de بله گلک سپاس از این وگرم علی تا کاک حسین بله تماشاوان جا منها بشن علی مصطفی سینو روزنامه‌وان جموسکوی مربع کاک مصطفی دمات باش یعنی بشوی کی گشتیت و کار روزنامه‌وان نرخاندنا تا جراغاندنا روزاوای کردستان و یا کردی به توهی چیه دمات و میوانیت طیبتیا ماموستا دوست هجا حسین عمر خوشبه حوالا قال لك تشتين بالكيش وخش لسر روشة روزنامه‌گیریه كردي بطيبتي وبشتي واق رجاوي كردستاني بطيبتي آخر أجيت قادم منك ما جت تشتكي بكم سبارت روزنامه‌گیریه يعني مدياكارية كردي بكشتي دبيجن طيبت لباشود كردستاني هرچق بس رولا راگهاندنا پارتیه پیدا خردی لی پنگاوین گلک هجاب پیشتا آویت نجبونا درست کرنا بنگه هکی راگهاندنا کردی یا نتویره جهیلا روز آوای کردستانی ما مستحسن عمر کود کو راگهاندنا ما دبکو وکزارو که هینا نه شیر دخور زارو که نه الدبیجن بلکی او ده قناغا قول جفدانه ده یعنی هنا او مدیا کوک امکاربن بکن بنگه جخور جبونا دفبیکی چینه بویه روشا روزنامه‌گیریه روزبانیه روز آوا کردستانی از کارم بیشم پر لاوازه پر قلسه بلکی تقلک جیاجی ده بو بلاته صدام انت اللي تشفت قرينا كاك مصطفى صدام من فيك فرما الو بله كاك مصطفى تقول اللوازه يا روزاوای کردستان صدام منو چنه نه
سدمي و بلكي سدمي خوي ديروكي هن چونكو ام بيجن وكا تقاليد وكا داب روشنا ماجيريه لروجاواي كردستاني هيش تنبون هوالا بي اماجه كركو او راغاندنا كو كبو او بلاغوكي كو كبونشي او بلاغوك بردستي بارتيابون ورولاواني اساسيجي نا ام بيجن شروفكرنا ولو برسره بويا ربو بيترتو ماركرنا بنتكرنا ما في ملتي كردبو داغو كاربن او ظلم واستمكاريا در حقا ملتي كرد تكرم بكين الدنيا سبرجي چندي اغا سببا سركب سببا سدما دوجي خوندواني كرد يعني او روزنامه‌بانی پروفیسیونال ایگو که برنگی اکادمی خواندنا خو کردن تنبون داده کسی برای خونده او دانیاریین زانستیین کومونیتار انسانی روزنامه‌نگاریش یک نوامو عادی در او نورداریا بود حتی روشنبیر کردها کردن جهد رژیمت هیچ آزادی در برین تنبو آزادی تا بله کاغ مصطفى اگر امرن لسر پرسگیدی یعنی اگر امرن د میدان کردی دا به توهی لوجاوای کردستان باشور اگر اجاسن کردی نجدر وابه یعنی راگهاندن کردی سر بخواه گو کاریه برول خرابه د میدان کردی دا دیسا مخابن او راگهاندن سر بخواه صد نیه يبتدي بيجي اگر ام بين باشور كردستاني ايرو قالك تامو دزقهن راكهان تني حدثن لسر ويريا سر قبول غديا روزنامه كاري كريت مشن دربي روجا باشور كردستاني مخابل ابتش تني بطيبت كاباكو كامبري خبدن او مديا كوكي بنتيروش آوای کردستانی دربی کردستانی کار آبی در بری کوکی کابو کوی ترتمپیر هی هیچ ند و آستیده کوکا کم کارم بیشن نو اب بنکه یانجی خالک یانجی دزگه کو ممکنه دپیش روزی ده در دزگه همه ملتی کرد ایرو ام حاجت راگهاندنه که او اطفال تشتکی بیشن ما اب برسد کنگریا روندا کرد سال 2012 تسبیکا 2012 گاواکو کلاویری چیبو ما اب پیشنیار انجمن اجتماعیه کرد کرد بلکو انجمن اجتماعیه کرد نتنی نونتیا پارتیا ذکروی هنگه نتنی نونتیا هیزن سیاسی کر بله فرهنگو خورجي تذهبون رياستمير روشنبيري تذهبون هم كثير ما كشياري وانتركو دمك انا راجهانتنك يعني تلفزيونك بنابه ملتي كل سوريا فوايد بيدام زراندن وديكو سيرفي بس سكنان تشنكو قناغا دهاتو او قناغ وقناغا راجهانتني بحرشنت تدراكانتني تسرفراز وسركفتي به او قاسا وبندورا تجي سرعه خطو برسره مخابل او بيشيار ادم باش بكرن وتشتك جوانا هذا بيجي دي ساجي نترنجه اگر كوك امبيشن انجمن الاجتماعيه كردي فكر سربيه خسر هذا خو وحول بدي كوك راغهانتنك اراستي بله کاک مصطفى گلک سپاس بو مصطفى سینو روزنامه‌وان جموسکو تمروی گلک سپاس به شروعینته کاک حسین دمی مبرو داوودی چه اگر پرساد داویجی به یعنی راگهاندنا عربی هنک شروعکارن ام بجن دواره راگهاندنی دا دکن اگر ام بجن جدابونه لسر سی خالانده بجن دبجن راگهاندنک تعبوی یعنی پابند به موجه به تنیویک یا دوام دبجن راگهاندنک بجدگیر یعنی موالي بعربي راگهاندنک متحول يعني جوهرتنا لقال دمي خود جوهره ويا چهارم دبجه راگهاندنک ليبرال دي اوجي دبجه كيما صدم ويجي ودگرن لقالك خالان يعني بنيرينا تدا راگهاندنا كردي تكابي كيجان فان خالادا باوريام دا يعني راگهاندن حمو بهفرا بيك تصنيف مرون كاري حمود يك ريزبند دا بخي ناف هفدا راگهاندن وكا هر جوركي دي جياني وكا هر سكتركي دي كاري جالاكوانيا جواكيان روشين بيري پر آلية پر رنگ ريجية جهفدو جدابون هيا نا برادر ما مصطفى اما جا بيكر سلافي جر
ريتكم قوت الباشوري كردستاني قافك بر راقهاندنا آزاد يان جياز بر بسرخبونه وچه اوه بروشا سیاسی و گریدایا آستا پیشکتنا سیاسی و جواکی و گریدایا دباوریا مده هر چقاس روشا سیاسی و جیانا سیاسی لپیش به پیواجویا سیاسی داف جواکه که دفکری به دموکرات به لیبرال به راگهاندن جی پیرا گاوات آویجه پیرا جی هم پیرا گاوات آویجه هم جی هفبشیت پیشخستن و رونی کرنا آسویل پیشیا و جواکه و پیشیا و جیانا سیاسی ودکه راگهاندنا کردی ماده دست به که دا سروبر ما وکن نرخاندنا که دائما کوه قوناغا پیش ده هد پیپلوکه که ده سلمه لحمون ند سلکه که ده حمون نوکه هوا راگهاندنا و راگهاندنا تعبویجی ہے راکرنا چه کرنا خبری ہے او راگهاندنا که نوچه نش خلکه وردگری و نجی نوچه که چت که الباخو و تخوازه خلکوینا دا تصنيفك انه تجراني تبلي هذا بله وجالي كي دي فجي راك عندنا هي بهتر نزيكي موضوعيته بلوجيكي كم زياده نزيكي بويرد بيت خوازه بويرش جافكان ياوي بيت خوازه بهتر نيرينك وج بهتر ج نرخاندنا كي ج همان نوچيرا پیشکش بك او بابتك رجعيه حمو مديا كردي حمو راغهانا كردي ناكه سلك ناكه بن يك نرخ خابن دبي معنا جالكس باس بما مستحسن عمر روجنوفان تمربو جالكس باس هروها سباسيا ميواني خوا مصطفى سينو جموسكو بمربو هروها لوانت حسين بريا سكايبي او جيل المانيا بمربو جالكس باس بل تماشوان هجا خلق اياز يا ايروجي بداوي هات حتى خلق يدين من خير وخشيده